Hello ndagusuje nanagwaye kaza kuri Toka Sport uzama kabisa nkwifuriza weekend cyane kabisa ewana skandal irabaye kabisa ku mukino wahuzaga APR na Gorilla niyihe hanyuma muri championnat z'ubona bimeze gute byimfashe gutaba hari n'abadahaririza irita byose kabisa uza kora subscribe kuri YouTube channel Toka Sport uzima like comment by'agaciro cyane abone madama kuri 0788075309 hanyuma kabona ibindi bisobanuro hanyuma bere ku ikipe Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea ku bakinnyi badari kwa Manchester United hari Magwiri afite musical injury, Maino musical injury, Thierry Mares yakin injury, Nyumvuna afite Mama Mount head injury, hanyuma Luxo afite health problem, hanyuma Euro ankle injury, hanyuma araza kubakinira refuraza ko ari Jones umwongereza Veni Old Trafford Stadium mu 2025 nubo baza kuba bareba match. Hanyuma Kelman kwanda rwa Chelsea musical injury imitsi, hanyuma Jadon Sancho wa Man U akafite ikibazo akabatabuze kwesurana na Man U kabisa. Hanyuma tuhereye ku bakinnyi banzemo Onana mwizamu, hanyuma Casemiro 18, Diego Dalo nimero 20, hanyuma Matt Drake nimero 4, hanyuma Fernando akaba yambaye nimero 8, hanyuma Garnacho nimero 17, Hojland nimero 9, hanyuma Martinez nimero 3, Mazuraoui nimero 3, Rashford nimero 10, Manuel Egretti, Chelsea Sanchez mwizamu, Caicedo, Coleman, Fofana, Gusto, Jackson, James nimero 24, hanyuma Lavia nimero 25, Mandueke nimero 11, Neto nimero 7, Palma wataka nkunda cyane kabisa umuhanga yambaye nimero 20 kabisa. Abasimbura tere kwa Manchester United ni Amasi, Henry, Diallo, Evans, Gerrard, Fletcher, Lindelof, White na Zirko. Chelsea Adrabio, Badiashile, Cucurella, Fernandez, Joe Felix, Johnson, Modric, Kuku na Veiga abakinnyi rero baze kubanzamo. Hanyuma imikino 5 Manchester United yazo gukina tariki 30 Manchester United imanuka ku mukino wa mbere wa Rod van Nistelrooy yatsinze ibitego 5 hanyuma West Ham itsinda 2-1 Manchester United, Fenerbahce inganya 1-1, Man itsinda 2-1 Brentford tariki 19 z'ukwa 10, Aston Villa baranganya 0-0 imikino 5 heruko batimana atsinda imikino 2 inganya 2 tsindwa Van Nistelrooy umukino wakine wa mbere yarawutsinze. Chelsea taneruka yatsinze 2 itsindwa 2 inganya sinzwe na Newcastle 2-0 ku itariki 30 z'ukwa 10, hanyuma Chelsea itsinda 2-1 Newcastle itariki 27 z'ukwa 10, hanyuma Panathinaikos Chelsea itsinda 4-1 hari muri majonjora ya UEFA Europa League, hanyuma Chelsea itsindwa Liverpool 2-1, hanyuma Chelsea inganya Nottingham Forest 1-1. Head to head imikino y'abahuje Manchester United Chelsea ku itariki 4 z'ukwa 4 Chelsea yakubise Man ibitego 4-3, hanyuma Man ku 2-1 2023, hanyuma Man yihanangiriza Chelsea hana cyane bwa ati mpuzongere 4-1 muri 2023, hanyuma 2022 Man banganya 1-1, hanyuma 2022 nanone banganya 1-1 kwa ati kuri stade ya Man Chelsea ntigishimaho ariko n'umutoza biheragaho bica mu mutwe avuga ati ni match ikomeye cyane ko nabamenya ko atari mind game. Manchester United rero naho mukana kabisa match iza kuba iryoshye cyane maze kwikurikirana kuri Canal Sport 13. hanyuma makuru mashya breaking news, APR ishobora guterwa mpaga ku mukino wa Gorilla FC mu gushyira abakinnyi b'abanyamahanga 7 mu kibuga himewe 6 imihini mishya itera amabavu APR birayikozeho. Rugangura Gisero Official yavuga ati abasifuzi baribeshya APR ikina ari abanyamahanga 7, abasifuzi ntaho bahuriye n'ibyo gusimbuzwa birebwa n'abatoza. Abakinnyi rero bari mu kibuga abanyamahanga Pavia Suwane, Rwanga, Lamine Ba, Chidiebere, Mamadou na Mbao.
hanyuma rero mwumve ibitekerezo bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. None mwicare mwumve commentaire. None se abasifuzi nabo batumye stade ituzura, ngo ni uwa mbere twizeye Imana. Hanyuma byiza cyane, reka tuzarebe uko bizagenda kandi mwirenganya abasifuzi, ubwo murashaka kubigereka ku basifuzi. Umva nawe kandi abasifuzi se nibo panga lineup ya ekipe, kuki ubyitiriye abasifuzi? Abasifuzi nibo bapanga ekipe cyangwa sifuzi cyangwa team manager wa APR FC nta kosa afite? Ibitekerezo. Witwa M Patrick, abasifuzi cyangwa team manager wa APR FC we nta kosa afite. Rugaju Etienne, Rugaju wabaye ute mwagiye kuvuga inka mu mazina yazo? Abasifuzi baribeshye, abasifuzi bategeka umutoza uko asimbuza. Ntabwo ari abasifuzi beshye, nubwo naho bihera umusifuzi apanga ikipe. Baribonye mpaga yihuse nta n'isoni. Sinivuga amazina yabo. Nkeneye mpaga hano bataha n'abasifuzi why this man. Baraseka cyane ngo ni abasifuzi bibeshya, ariko namwe ntimugakabye. Abasifuzi nibo mushaka gushyiraho ikosa. Ruhago yacu turayizi, wangu akabika umuvandimwe yivugiraga. Ibintu biteye isoni kabisa n'agahinda kuri APR FC, ukuntu abatoza bibagirwa abakinnyi basimbuje kugeza bashyiramo abakinnyi umubare w'abanyamahanga urenze. Ikibazo se nuko mugishyira ku basifuzi namwe koko musesengura bibazwe team manager wa APR FC bayitere mpaga, ariko bavuga tere mpaga. Ahubwo se urabizi neza ko team manager we yibeshye tegeka ku basifuzi. Ndabashimiye cyane rero kabisa, mukomeze mukore like, share, comment kuri Toka Sport Ubuzima. Channel abone madamagara kuri 0780705309. Channel decoder ya Canal Plus, channel abone mo, channel kuri match zose z'Iburayi, mashini y'abana, filime, serie, amasinema byose kabisa. Cyase ino nimero iri no muri bio yacu kuri Instagram Toka Sport Ubuzima, YouTube Toka Sport Ubuzima, TikTok Toka Sport Ubuzima. Ndabashimiye cyane koze kugira byiza. Ciao, hasta vista. Hanyuma mukomeze muri zo commentaire zirimo ni nyinshi cyane kabisa. Ciao.